Ka Immaculate Heart of Mary, Mawpat Parish, Khasi ya kejingpen Khubor Bapura, ya Father Roibok Biam, CMF Parish Priest bathymmai. Hagani gesngi la terbai kamas bukhod do Father Richard Manbaha Majau beri Vicar General Gaslong Archdiocese. Haringkat kejingan danlang Father Roibok Biam, Father John Paul Lingdo Assistant Parish Priest, kiweipat kilingdo reunium kinongkit kam balang bat kireunget. Ka Parish Mawpat kelapan pau ya kejingkemen ke bakrau banyok pediang yu Father Roibok kum nong syarai jongki. Banaduk ki hebrit hadu kitemen gikro kila pediang burom yu da kemensim ke bakemen. Father Richard Shwa ban Pynskhem yu Father Roibok ula seneng la kentu bar ula ai santli kimat bakongsan kiba kum Parish Priest udan ke bynta ban le hakini ke Parish baun sashimti. Vicar General Buran Buram, Father Richard Majau, Kipai Rugen Beich Ram Hakantai, Samla Ilhot Gubun Balam Per, Kublin Step Epi Baro. They the treatment of a crown, which is strong wood of a jelly. Bagialuna Huni Matamasmi, Badraki, Yakapor Kabakongsan, Hakajinian, Jong Parish Juni. Jesus Christ, the age of land, Leviticus Lord John and Khubor, Kingdom Great Abba people. For the John Paul, for the Assistant John, the Parish Mawpat Juni, for the bathymmai Bay, for the Roibok Biam, the Parish bathymmai John Parish, yaitu Destin, Restoran dan Mas Khubor, yang sister, yang brother, yang catechist, yang bapalan, yang nomor menjadi part John Labor, yang brother dan Mas Khubor, isu di dalam naik Bay, yang for the Roibok Biam, dari Jingku Bay, dari Jingku John Bay, boleh sedang berburu, boleh jingkot dia, kanan pula dalam nanti berburu yang di Parish, dari Jingku, dari Jingku di John Bay. Kajian di berbor, kajian juga diberi sebut bab kajian. Sebut bab kita dia. Kajian diberi juga kajian yang di berbor, diberi juga sudah berbor dan kajian. Hari ini step hari kita juga Archbishop Victor Lindo, mesin kita adalah dari BBM, kantor yang Father Roibok. Bagi ini beralih dengan berbor dan disebut dengan Khubor dan kajian itu kena. Insbly in board I, the penalty, if the Roibok Parish Priest, but my journey Parish Tree. Yeah, you will be for the joy of the trade, you will be the Lord of the trade, having the Parish of the Shilham, but the huge crowd you need a Parish. But the Instagram, the Parish in the huge crowd, having a board here. Meanwhile, you will bring the Jingu, Yajin, Khubor, Jingu, if the Roibok, but come down in the Parish of the day, when the Parish is far away. For the Roibok, Bagi Shanti yang Parish Priest, Puan Parish Mawpat kandeng bathymmai ini dilatih master dan Khubor mencuat ini Parish, nasi Parish kepada untuk Khubor nasi biasa, namun lain yang besar nungsam, kandeng dilatih ini Parish master di bathymmai Parish Priest, Parish Pynskhem dia nak tu berjuang nasi, orang kejinjang dia, kandeng ini siap berbicara Pynskhem. Bagaimana lalu di Lindo diberang sama berbila mengenai kejadian berang kesayangan nak kita jogi pagi jogi hanya di Parish Mawpat di produk sejenisnya yang kita Roibok Parish bathymmai dekat kejadian sekarang jogi pada John Paul Lindo boleh sedang dengan buat yang di Parish jogi. Kemudian diocese ilakan di Roibok kita Roibok mengenai Parish bathymmai. Bila kita Biam ini, dan Information House, akhirnya kita ICS, kita Parish. Ini bagi apa jadi nilai kerana dia rapor support di kuat di perabot jadi Pynskhem di rapor kan juga ICS kerana kuno betul di perabot jadi bagi hanya kecil. Kapan kau ni orang di Parish jadi kat ICS jadi kerana kuno bukan harga jika haki bisa jika haki sebut kata jadi baru ibadah apa Parish
Ada dia Khubor Center, ada yang ditanya betul. Ini berpen decline yang kecilnya. Akibat action orang Khubor Center menikah yang kecilnya. Skin dry kawan ni dia kecilnya. Hakika asal isi curi. Nanti ki jingkanya kita berdoa nanti bapa Parish Mawpat sukia ini betul ini nampak orang baik berdoa kita nama curi kini Parish kita Pynskhem hati jingkanya ni kau orang ya ini berdoa in pushur in ansir in rakam ya ini hati balak syam hati jong hati jinet nama kini kan saya jika semua orang ini cinta tumai ya kan kecil ke jauh leh, ya kan musim ke kecil sekolah barang, kan sawan limbaga, kini Khubor barang ber, hati dia berber, ni kuat berlain, ya kini hati dia asyik dari sini, hati dia sedang yang curi, hati dia Mawpat. Ini jom space terdepan, ya ibu ini bermain, nama nikah kesenja sedikit berarti father John Paul, bagaimana beli ya kini Khasi jong itu wajib kejintu Parish please yang for the Roibok Biam kini dijam insyaallah yang dinikah yang dijintu. आज Diocese of Shalom, आज Bishop's House Shalom Yoganai non Meghalaya India. Altrik Ber Arja Apostle. Kejintu Parish please. Vicar Indo, Archbishop Jalan yang Shalom. Kejintu ini mulai berkejintu kekeh apostolic. Kejintu berkejintu mulai. Yang nonya terang mengiringi hak Yesus Kristus. Reverend Father Roibok Biam CMF. Dalam inisiatif nathomnya pi komunal syarai ya Immaculate Heart of Mary Parish Mawpat East Khasi Meghalaya. Mana ITMP yang kecil syarai berpura jadi Museum baru kiba hakane Parish. Rengkat baru Khubor ikhtiar kikamram kecil mentoy kagum kaan balang bagi dustur berjudan apa kejalan yang baik. Nalor kata dan saben kampi yang ia beri kekam hakane artelek kuber arja arposan dan Father Richard Mawpat Episcopal Vicar Pentri kam ia Khubor Parish Priest Jompi naduk kekhasan terek rempang arja arposan halu benar-benar kemuliaan lahai asyuam rengkat berkemuhar berkecil soy kertek jonan agar nyau terik rempang araja arpusan soy yang ada bersiti dari Victor Lendo Didi Archbishop Jalan yang Shalom Bang di Chancellor dan Hukum Jom Archbishop. Adin bau for the Parish of the mind line jingme jengki apostol mentah konsepta ini sampai dong jadi keduan kemudian bau sekian dari keduan baru saya bikin dekat keduan jadi cikin sih ada kata inceran masyarakat kecil ini mereka kata pusat hak cikin jengki bersta kecil karena bagi orang kecil kini kecil kaya ada saya menjadi penisok hadin kita inceran berkata ya kan abu jadi yang saya cakap kalau selesai biru dengan kecil kemudian kerja mulai mana rezeki hari cikin semua harus bisa tetapi
the Khubor, but I will come to the most Reverend Victor Lindo, Didi, Archbishop John Kashidong, the initially, Jonathan, the Kajin Hungary, IT Habib Reverend, or the Roibok, Biam CMF, and Kansni, Arthur Prepare, Araja Arpsan, Yagajino Try, Hello, Jamaica Parish, John Immaculate Heart of Mary Parish, Mawpat, East Khasi, Bynta, Baro, Khubor, the Kajin Toy, pada pensiun akan hari keempat berkumpul bak musim berkumpul. Amin. Saya faham yang di Wei Takdir Khasi. Ada ini kenapa? Tak ada kata apa. Ini kenapa? Ini kan yes, very good. Jadi mana? Takdir. Very good.